ये या लखु तीर्थे नेवा पत्रकार राशे दबु ये जिला जाको चाकल ये महानगरपालिका मेयर विद्या सुन्दर साक्य शनिबार छगु ज्याजो दथि नेवा पत्रकार राशे दबु ये जिल्ला कचै जाको उले जैना देखु ख ये जिल्ला कचै दबु या नाय अरविन्द मान सिंह या सभानाय सुजुगु उगु ज्याजो छ पाकथा प्रदेश 3 या सांसद राजेश साक्य दबु या केन्द्र नाय सुरजवीर बज्राचार्य पि लिसे स्थानीय वडा नाय पि ईश्वरमान डंगोल शशिलाल श्रेष्ठ चिनियामान बज्राचार्य नवीन मानन्धर नुछेकाजी महर्जन पिनुकुन बोति दुगु ख अथे ये कचया पदाधिकारी पिन्स दबुया इतिहास हे नापाङ्गु ज्याको चाकेता तालागुले लसता पुङ्कुसे थथगु नुगा खन तया दिगु ख मुपाहा मेयर साक्य थगु हे जाको दतकी जायत तस्क औफिगु खकना दिसे ये महानगरपालिका त नेवा पत्रकार राशे दबु यागु ग्वाहले वो योगदान याना लुमका दिला नेवा पत्रकार तेगु हक अधिकार रक्षा वो एकताई तातुना नेजना चंगु ये कचया जाको थी देखेता ग्वाली यापिन त मेयर सुबापो देशना हना दिगु ख अथे ज्याजो छ दबुया नाय सिंह पत्रकार तेगु हक हित व अधिकार खे नना दिगु खसा कजी मनोरञ्जन साई लस्को सेना दिगु ख